Hello Ghana for you mobile kwaba edibaye inside GH TV. Abusia me so ba na wom nya subscribe button no. Maame Ng3g3 enso so aba bonten aba be drop a big expose e wo Reverend Obofour so. Abusia nim ensema ekoso social media no so. Yes, Reverend Obofour eni chese Reverend Osu Bempa nyoma bi anase entoka bi ekoso e wo social media no so ana chese enam so ama Maame Ng3g3 so aba bonten na de asem ni na etie ne se Reverend Obofour ne buafu pa yi se Reverend Osu Bempa aseda bo Andy ene chese agrada ne nkrofo bi pa so mumbra medi ono na tem no mungu ne nim ase ana chese ama ne buafu no aba bonten a obedidi Reverend Osu Bempa tem na osai ka bibi se Reverend Osu Bempa esa ma ne ono ne bloggers eba bonten ebedidi na tem a odi nabufu shiw ni na ebeba ono Reverend Osu Bempa no so na busia sansem wi ne nam so achese ama agra Maame Ng3g3 aba bonten ono so aba be drop big expose e wo Obofour so na ne nsema a woka na obeso kire se Obofour nsema a woka se Reverend Osu Bempa abonkrofo pa se omombe didi ona tem na se omombe brene ne dwuma ase no no kure ba akokura enim a chese wa drop nsem bi na secret bi a ode expose Reverend Osu Bempa ya busia obeje di se Maame Ng3g3 kan ya ma ye nyane ntie se sana Reverend Osu Bempa na ope Reverend Osu sana Reverend Obofour na ope Reverend Osu Bempa and ex-wife na friend mother yes na Obofour akwakope na chese busia sansem ni na nya asem keto jese maame no ana chese wanti ase ama Obofour sansem ni na no Maame Ng3g3 aka o video na yakwakohwene mu ye be ko ne yakwakohwe na so wanya munti ase yi ba me show me subscribe to me abo na won channel like video yi na fe kire wadwen e comment section na bibia enya kama ensem na yakoso ne de abusia enu ayi nyan papa eni ayi nyan pa enya asem keto cause the way to expose ni audios bi air flow no abusia nya asem keto nti yen kone koti Maame Ng3g3 hiti ati se waba be expose Reverend Obofour ene chese Kennedy Afreh Poku so waba be tutubi e de ama ne ye ba na afi ya waba to so kama e de amam ye babedi enkomo ye nyina ye nim trending issues ene ensema ye da sori ye ebeto odwa nene mensemu a me beka no ensem no dodo no a Kennedy Afreh Poku nti ena me wa ewiase emu oya pa Ghana fo na wonim ewiase dia ya na onipa oye bonyina ye me makantam asintam se ene sa bonyina ye fo numbi esutimi betena bonte kase nkofo ye bonyina ye India bofo se India bofo so obi ye ni bonyina ya na nka ye ne ya akwaya ne hwene setapoli wa baburu so Afreh Poku wa ba pepe so ti sa gbereman ene ni ntina me wa ha nene mi ni agro Afreh Poku eno natina beka se audio bi a wo bi afabra natina ebeka kire o yen fa cut and paste enya adwuma ye be expose you na ya na me percent de audio no tenten na de koma wonhi wono wonhi ko gina wa na wonhi bono ene me be kire nsem mu enti badwene ba enfa na so ento from because nya aboa ne kwase enti ene na me hyeda wa but ene jana no be yeshi ya no ane sen ena amene se ono India konfuo India jujuman India noduro bema aka India konfuo de ka kotidin de do na ka woton India konfuo enka de ena ka wode nyahoma so ne pa na ka wo tokotidin de duro se wano ate no wano ya ate wetimi kansem kese boki ti atro eto wo mo awo ye di atro boki to so ye be defend o timi betena bedwom ebeka se brother my wife
enti konfuo India konfuo a wakomu India misi jai abaifuo nkuto ne ton o konfuo a wakom India jai abaifuo nkuto ne ton kotidi ndua duro ne fa bisa usisi mu yade enkosi daben ena abeto che edi ama ma wa abonte edi twe no amedru anwumira wo wadi ebini dan tunumu enyai tunumu enyai twanto eni tunumu mesi jai abaifo nkuto ne ton na to kontindi ndi aduro na fa bisa wo ho yade efise wo hia moa se obema besia ba beto chato dem ne dru anwumira wotimi ni twatunumu no wotie abeto abonten no ntimi meyi ne ho ano no ote abonten calling my brother my wife meme yoba wale fo na be me bia ho nyama kono I keep saying this mimi bu me hu moyile no moyile ena omudi ozinzim ho ya eye praises ozinzim ho ya ene Erade ne me hwafo fili hia me nyomagu ewa abonten naso ene India konfuo ndrondro mai ube hunu ne yere no na Philomena Petinge eno no di ye praises enyiwa ha po ento to them ma eni twene ma ento them India ndrondro ria and touch to them man ema any channel ema. So what touch ato them the channel they get through moon di. Yes. And cry blogger also for wife. Nesi and famawu India no drorano. Also for blogger wife no. Was say yam fasa and cry way and konkoma eye India konfuo and no drora. So what you now solid damwa onya Philomena Petinge no the ye praises no to aye you de me enhwe ojina solid dam no so ye sofo a aya onya onto aye yi nyum kakra manyame na nyame nya ne bone ema abesia ena eguru oyire etweba ho atopre ema abesia ena ebo oyire twemu pilolo etu oyiri chem dame ema abesia na ate oyiri twaba kwakwa no omode namuno ema abesia misi jai abaifu nkuto ne ton na ton kotide ndi aduro na fa bisa ho yade jalefuo unim kibo mumu baki yon wo jalefuo kura wo so wo betimi aboki me say osofo blogger wife ne se yemfa nkrama ho osofo blogger wife no wo se yemfa nkrama eye konfuo ndrodro India konfuo a wo kom India posom no se yenka nkire ne se wato chato dem oni twene no onya aturumu eye simple etiefo Ghana de shima edino eye Maame Ng3g3 de kutre pomponi me menya wo mo figu from satafri ni bi o menya wo mo fi egu from etafre ni bi ene mi gina aha sei ka tira Ghana fo nyina mi gina aha ka tira Ghana fo nyina se Reverend Isaac Owusu-Bempah, the original continental, the original international. Reverend Isaac Owusu-Bempah, onye nation prophet you. Why international prophet? Reverend Isaac Owusu-Bempah, he is low nation prophet you. Why international prophet? Okona sodia. India for timi ba sorry
China for timi ba ho. Ghana for omo India eba Ghana omo ba na asole. Ghana for wo China ba na asole. Ghana for wo Kuwait ba na asole. Ghana for wo Dubai ba omo ba na asole. America for fli America ko omo ko na asole. UK for fli UK ko omo ko na asole. The man is international prophet. Me pato, repeat it after me. International prophet. Prophetic general number 1. If you can't beat him, just join him. If you can't beat him, just join him. I keep saying this. No born of a man can bring this international general prophet down. And that is it. And this is the truth. And in your pendency prophet, you know, on fire, because you're graduating and you know. Reverend Isaac Owusu-Bempah or graduating almost 10 years to international prophet in your neck. Et wa upe nation evangelist fa, nation secretary fa, wa upe nation prophet fa, wa upe neti se and toto fifi we be ni small boy sibia, wamu namua. Wamu trousers da wamu pa. Na wamu singlet eda wamu to. Na wamu kikaki komu na abomu. Kotojo bonkati wamu nai. Ubeka se eye friend is saying. Bantuma kotojo. Aye diya gua paso ehu. Kotojo munwa. Na ya betina kamlemi ya na. Overtaking ya. They don't know. Eye tramo na eye juma. What's it from one anum tramo baby? Why do you say, what ya sante hini ekunyaso? And so now, wo ya pass se gwa bi ne de atwa when because we kurasini. We kurasini when you ketu. We when you ketu ya ha na ko pre en kranfo asase so. Esoa. Ya beko epona no. Asase gwa bi epono eya beto nsuom. Ni apenti ho ni atwa de ahye wani. Ye nim kurasifo ni enkurasifo ye nim kurasifo toto fifi wa grow me pesa me catch Ghana need this year more tia say Reverend Isaac Owusu-Bempah, you can never compare toto fifi wa mala ni no so fufu bia beto abontin say omo ya konfo can never compare to Reverend Isaac Owusu-Bempah. The man is different among them, though papa no obewo ni differences enunti ene man ye nipa. Papa no be any differences, but that will not stop. Ni real gift in ekuta no. Aduma chedie na ekuta papa no. Me engege ma witness say aduma chedie no. Me won kofo bebre omo hwe me sensie ya. Omo so eye witness e wo papa na aduma chedie. Na mama ka se bi nkyira o. Wano atia, wano ntenche mi engege o. Na woni musankase ka ebube. Sa wo bokia engege me bopak me biebie padlocks. Sa wo tena social media na wo se wo bubo kiss ya engege me biebie padlock. Ki kura de me hu se wo ba me gibum. Engege me hu se wa bokia me jiki ni free wonsam na me bumu mienu. Wo boki me bo padlocks na me bie padlocks. Me ka me padlock simu mawa. Safo bie ntimi mie age se me ami bebie. Me ka me padlock di sim ema wa. Eti se wa Jimmy na sa wo ba media ne so abebo kia. Aya ka hunu se me yan safo ayin me je safo ne bu. Na ma ka padlock we sim. Na abeje safo odi bebie padlock no. Se mo bi mo se mo Jimmy. Mun sua nyansa. Atiefo Ghana this year. Reverend Isaac Owusu-Bempah on suma sofu Andy, on suma agrada, on suma wobia se omedi di Reverend Obofour watem. Me bacho muntie. Obofour betna ho beka se. Papa no asuma agrada. Sa loloki na agrada betna ka se me no bi asuma me. Yetina social media. Agrada di boni wi ano de ahye obi. Yenim. Agrada odini boni wi ano opo obi de ahye no. Audios ni videos abegu abontin bebre expose amankrado ni agrada.
ama opia unu say sa Reverend Isaac Owusu Bempah ye innocent on fa telephone flobia na kwaku Obofour from 2019. I stand to be corrected. Tama na ayi asofufuo bi eye apia bebreka edin sam and nsem bi nyina no I was there defending you. That time no na won plan me etira na so camera be defend you no. Me defend you getting to 7 years na wunim. Me first show me yeah anti bi calling show ni so. Me ni blogger untam kapre emfama me. Etuba be kachira Ghana for nyina say. O wife and our girlfriend enemy. Unya mabusuani na minimu baby ya. U video wa oye betu abonten. Se obi ukok tu baby na se ye ka asem na se wunimu no kura defend. And una ka makoma. Sana Ghana me nye Reverend Isaac Owusu Bempah blogger. And na me ka mamati asiye. Reverend Isaac Owusu Bempah on fa me blogger otua me ka o. Menye Reverend Isaac Owusu Bempah na menye blogger bi amasofu bia o. Kwaku Obofour. Ebra me Maame Ng3g3. Me defend wone wo yire. Ha? Na me ya o blogger. Me defend wone wo yire me ya o blogger. Ade na menya at the last. Utimi koka ekodi atroko po okitu me so. Sama record Reverend Isaac Owusu Bempah e dia broma asha bekan. When to me am a soul life ameka say hey asha men cash you. When to me afafu Afreh me aman krado bekan. Bloggers nyina solitia me because of you. Social media and confuse solitia me di matem. Wo pra uba bonti say when obi anko ma no. That week na me metwa audio ma rex me life akọ record audio se fa ko defend wo ho ma anye wo couple sa audio na me de bra na man krado na de bra wa ko beji usika Afreh Poku according kofo beji usika obi odi sa audio na me de bra ne bra ko beji usika na se wenye bibi enja wa asia ubeboki atomeso me be padlock we simamawa o yempe show. One more key from you. I need one more key. Not me who say third. This is the third time. Why you back? Why you me? I need one more key from you. Na me pesa me just a key ni boom. Na me padlock ne kuta. Me kesim. Na ya Ghana. Se police ni biya betimi biesa padlock na mawa. Se IGP ana Victor Kusi Boatin obetimi abeje padlock na firi me nsam abebie ediamawa yebere se minister ana obi ebetumi abeje padlock na kuta me no ebie padlock na mawa me ka me padlock simu a me nko na me kuta me key ba me catch ro blogger bi okuta padlock bia me wo key a metimi dia bie padlock ni nyina e wo social media insha Allah. Ampoma jembibi nana me. Fie mabudo nana me. Me spirit ne kutamne yade wo mi yo. Ya me chinchina nkope o. Spirit ne kutamne yade wo me. Me chinchini ankope. Me se blogger bia padlock bia mimi wo hu ki. Na blogger bia obebo ki bia mimi timi chiki ni boom. Aya gift ye nyame dia mame. Eti me pasa me kachre Ghana fo nyina. Se Reverend Isaac Owusu Bempah ye innocent. And troning nyama ye di kuni so innocent. Na mi be bie nyama bia so akire mo ye mo be hye mo. Kwaku Obofour betra ho no. Se ntampe no ahia ma na buru so. E na ode tramadol afra. E na nanim ayese kwamu dwan. E na wase ne bo. Wo sha atale so ye hu no so oboso nkase Kwaku Obofour. Comfort damwa usa atare enso kamera mu ye hu obuson kase o betra wo be yusu sa word we e de manipa so obi yalefuo yade de yemfansere na yade de enye ni wuo obi onum nnuro enye ni wuo wotu wo onum nnuro da
onum vitamins da. Utiwe onum vitamins da. Yena ye kasa bebrebe no. Mimi se mitiwe makasa bebre. Me was spray, me was vitamin spray. Me spray di gumenum. Se ebeya menya more vitamin because of me throat. Now in future me konya so throat and throat cancer because me kasa more. So I have to protect me throat, you know. And not just me ye yale for. Na kwa kuba for wuti we. Why ya so ha se body a amani. Say ya de wo abrantie. Kotojo bonkatie kwa kuba for. Ya de wo ba betina ho. Ni akofa akokora bukimai. Reverend Isaac Usu bempa picture eto ha. Sa emam yenu twemu a. Hwan ye be hu so ya abrantie. Kwaku watoro unhuye. Se wi ni do so teso. Wi no e do so teso. Abeto abonti se wudi trumu se trumu ne so na do so a ti trumu die ne so. Kwaku bafo abeto abonti se wudi trumu. Eti se wudi trumu ampa na wudi na kese na se wudi trumu ni trumu atia. Jai trumu die ne teso. Me se ti tramo ne so. Because abeto abonti and I hunu video me pa chao video na kwakuba fo dina solid dem action tampino me pa chao apostle entry say video no onfa video ne ma me sesia osofo a wode tampe na ya kwankyere wi ni boy and tampe kwakuba fo wani jin tampe o edu ro bia solid dem wi kwan na de ya kwankyere Yesu moja wo ensuo wo pure water wo ekofo de oil eya kwankyere no wudi wi na ya kwankyere me pa chotie na obetna ho ne ntro ni bia obedidi ye eno obeka asembi eyi efa say obeka na say one of the video okeka asembi ensem na okeka ye nti na asem abufuo kwakubafo me ene me pesa ko kachira o lawyer asema ameke by on the February na engege me wo Ghana by February ube hunu me Maame Ng3g3 wo Ghana me Maame Ng3g3 by February ube hunu Ghana kwa kuba for kona ko kachira o lawyer say me say me kuta evidence me wa dance di se wo akoya wo fa se pepe kotodwe bonkatie Edina emawo eba utim so obekwa akose Reverend Isaac Usu bempa ne ex-wife mother pe edina so le awode call ha no na ofri se Reverend Isaac Usu bempa ex-wife mother na ofri se mother ne to de da for won na ofri se mother eye manu a emema timidi wo mo kobia no Emana womu na free some mother or yes samani bia who keep on ekosi mother pe edi asem no kachire otimisu so woni mu a wakachire ne ex-husband ekwanya wo kwakubo for person the Reverend Isaac Usu bempa ex-wife efaso Maame Ng3g3 kura na matese yeso obeba be expose wo ye chimifo wo betena camera mu a wo twist no se Reverend Isaac Usu bempa kobusa obi oyile number Reverend Isaac Usu bempa o se Reverend Isaac Usu bempa be pe wan wo oba bia ni wo abe friend na wo be ye Reverend Isaac Usu bempa kono na kan pese wo yire papa bempa oyetiko me na mesino but openia ma bode onse papa ex-wife no ni engine na okuta double table engine enye bi ne wo de na ehwehwehwe fom no enye wo de na yesa tapolina etale fom no papa Reverend Isaac Usu bempa me sina mi ni mu no one better poli wo pe wa wadu ya 10 gram
And I win him. There's one thing some people don't know about Meme Papa. Meme Papa oba ananim eye nyam. Oba wigi nguni tisu unsu ojinawa oyoba. Oba makeup nguni animu ojinawa oyoba. Oba fruta nane swa ojinawa unsu oba ne jinawo. Reverend Isaac usu bempa. Ompema utu ni wigi ya. Na upipa nanimu makeup. Na upipa nanimu fruta ojinawa. No adane te se bukum banku no ojinawa no. Debi. Hey, Massa, yes, steady. Hey, Massa, yes, steady. Massa, yes, steady, oh. Yes, steady. Well, cause I him say, wo, me ne wo yele de week. Any filter, any makeup na diabwa. Abwa me ne wo yiri mi enu. Me say, why wouldn't him Obofour? Why wouldn't him? Sa wo yele no. Minini mi enu, me ne wo yiri mi enu. Filter, any makeup. Say ye filter dia pepa ye ni mu makeup. Na ye tu ya wig ya. Me say bukum banku kura na ni mu fan. Bukum banku a wabobbo sen. Ene we dia yi te powers pa. Hu ye pa. Ayi te powers. Me yi me wig. Na me pepa me ni mu makeup. Na me yi filter to me so a. Me say engege me nim chen ayi te powers. Eti wonim say me ne wo yele de. Yenye papa test so ati ase. Reverend Obofour, me Maame Ng3g3, wonim say me nya papa test. Ana wo yele so ntimi nya papa test da. Eti nipa kula papa ne friend no so onko je wo yele number. Na papa ne ba o yele birthday. Watimi anka say tro number. E yele tro ne number mano. Papa no mukọ na asọre na mo ne papa ne ko hia ba mienu antimi anye afei na papa ne ko fro bi se jiwegede number. Can you imagine? She atrobia omudie uni shika. Shut the fuck up. You have nothing to offer ebroria. Papa farmer no only farm. Farmer only farm. Me say shut the fuck up. You have nothing to deliver. Shut the fuck up. Me say me ne wo yiri mienu. Papa bempa hunu yense ye peda. If you say ye makeup no, ni ye two wig no, ni ye pepa makeup no, na ye fruit free so a, me ne wo yiri nyina ye se bukum banku, ayi te powers ya yapo no. Na mo je pana mo no. O yele height kura papa wompe. Papa wo pe ma tintin kra mo. O pe ma wo manim. Eti se broni ba. Oh, said your mother ni mutie. Oh, papa ex-wife mother. Shet the real mother ni mutie. Mother na nim te sa akora foforo. When it took okuta table engine double tie. Mother to te se wo yire si ala 2 times. Oba no aba be der yen. No aba be ka kire wiase nyina say papa ex-wife Reverend Isaac usu bempa ex-wife. Won't see mother pair or disturb mother. Now, one in Casafon so quasia. I am yam quasam on a more recordings. Oh, I am yam say, mubet me a be free moasem. And near maybe I am maybe on a can be Pia. Come over who recordings a camabon. And no can be Pia. Oh, John Boo. Who say why you overtaking? And cry for coffee for assessor ja. And trash when it 2 fools are ye. Ufu say, you are was cinnamon paying for didimuno. Why do you say, what do I overtake it? Ubet me did papa you are where did him? I make a chill. Are you a be a book, be a papa did be a war? Kotojo bonkati, untimini dimu ne, 8 minutes dimu chine bida. And I was why you are where did dimu pianua. A bear papa kono. I'm gonna be fast wood. Get that into your fucking head. Nasa was sent and penum tramo ne bruswa. TMA. I'm a track coming among conquasasem. And quasasam, I want to cantina may reply. And quasasam, I want to kick a cotojo boncatia,
epe epu enkwasi asem anto chiri ni boy enunti ena me chire wase eti be pasa me ka chire Ghana fo nyina ma ate ase se Reverend Isaac Owusu Bempa onsuma agrada so okodi di papa atem na muntie di etie nie yete ya na Dominic agrada akofa Dominic kotena ni TV so eti se papa ebo agrada abaso a Dominic case ni nti court case ni nti ena papa bo ayi na woni papa start woni agrada starting montokwa na agrada enya me frɛ papa father ewo ni TV so kwaku kama woni agrada starting montokwa ye nyina na wo social media na wonnim papa na me fanse na agrada enim papa wo ba bontia na wo ba be pray innocent kwaku bafo tie me wotimi tina Ghana abonten so enti se na social media buti se first no wotimi tina Ghana abonten so timi tina wa solid dem de se Ghana sofo ka Obofour obinim hwenkofo anu akeka won mu ntokwa hwe obinim ene asofufuo bebre hwe asofufuo mpanyifo ana wugina wa solid de se wo na wo jumpu okonfu aba beto abonten scam aba beto abonten na ntimi meyi nwa no okonfu edu awia wo fa bakatelihye wo timi betra kamera mu gina wa solid dem ebe kase titi wase de titi babru mu nsam no na wo yemfa nya adwuma wo betimi betra kamera mu beyi titi nsam ebi firi mu beyi babru nsam bi firi mu e de sei nipa adwene upo normal life abo upo normal kohwi abo hweso na bo normal kohwie osofo odi ankwa dobi ene ye praises and worship one corner ana odi ati amane kwe e wa asode eti upa wo wiase upa wo normal life welidia hweso na normal life wotimi betina ne kamera mu se sofu bia ni wo ena wotimi betina kamera mu se sofu bi kom sha wo hye no enye relevant eti ye friend say ateka na wo betina monten ba be ka say eye found the bosom bi na hye won ne papa na enu ambebo ni din no sofu bia kotena radio so na ka wo wuti solid dem etiti radio so ekeka nsam eyi baburu di bi hyem wo enne ne nyina hwan na enim eneni nengina wana enim hwensema utimi betena bonteka nanka papa ni ko interview no a obi acheda achiwo asemfu that time no aya oba bontia beka ensema kokubofo na ogina wa solid dem keka efa Reverend Isaac Owusu Bempa utimi card na wade utimi card na wade wajai awade nyina etumi ekeka wo wasoro kwase adwombo ne ya twene de akoma no no ono so ehunu nyamesu bia wo mu na wankasa baabi afaade ho no oma wo mu ye friend sen abaifu nku ani mani money perfume or man can send information friendly party many pa am who say o money perfume ni enku no abaifu nku ni nyina no or bosom no any your friend say konfo no hu ya utofu na daka de koma wo mu no eso wo mu na yes abaifu nku no ma o ma me be fa de sticker kotetale o ayi so abeka Aya babeka and ya beka sanse nwuna akura dada eti se kwapanika okọ Metro TV no omla meka kire wo konfuo malam se wo yesofo na wo wa preach da wo asole apart from Akutiabo apart from Ankwandobi apart from Soloku awodesa when anantina ka wo pese ko papa ne kwa asode ya we yo when na wote wa asole dem eniema wote wa asole dem eye no ye betumi ayi bebre di aye den ye de akire wo when na wote wa asole dem a wo ye eti wo watna wo asole dem first ade se papa no because na media ni wonti ufu sa waka papa na semedi wo be pray victim se papa na akatena but wotna wa asole dem ne kan eno no so yakọ Metro TV ye busa ni interview no no so akoka
A difference be ne wom. And anu ya upie ya wasn't in come say relevant. And ye relevant amount. Ye mu bi papa ne come share any ye mu bi and na save and confo bebre life. When na we na asole dem no and na ka pese ka papa ne nkoka say. And na metre kwan afa so di sika ne call papa na asole dem no. And na me Sylvia adanse because that time no e kwan a wo plan di sika call papa na asole dem wo nyina. Utimi ka kire wo mu group yi. And now betin sama Afreh Poku ankasa akokeka. Tie me. Wo gina sa ne ma we nyina ye wa asole dem. Eti ujina solid mo ya sa ne ma we nyina. Shatawale nyom. Chirame Ghana hip life ne hip hop sedi one corner. Chirame wa solid dem wo. Wo dia chirame. Me wa yi bi wa bi ya chire. Sa de we nya wa solid dem na wo ye sa de we. Sadia we Washington and a bruswa. And yes, Sadia we na I was solid them. A party a barbecue. And yes, Sadia we na to was solid them away. Ah? Osofu Dambalis. It is obiti abonteno kaso sofi Washington pe. Kwa soli dem ne ko preach chire nyame ahweni atopa. Ani Dambalis ni asori akesi ya ubu. Kwa kubafo nya ona da we yana. Eti ka papa ne ko interview no. Onko kase ai, onko fo so se u ye nyame nipa. Nanka enko formula ne ko fa fadi nkuto. Ebe ka chom sa ba efu onku. Abra andi abetna mountain akeka kwanya andi kase wonne kwache wonne yihye adwuma ne ne abafuo ni turumutu adwuma ni nyina kone ko prichichire nipa enye Dambalis na akobuye eno na ase wonti ase asem ne twam I think some solve problem no eno a wo so abeka bi akire no what's in income saying relevant? Also say won free nyame bosom na wo free and which is true because audio so amemenya no wahano. According to the pan say why papa ne ba onimo. Now they can prove everything to you. There be a beko bi ayam frɛ no. Say abaifo nku no, sa fa the bosom no, sa papa ne man ne wo fa se na na ye sa nku no wa befa e dia ba. You are solid them now down. Yes. Huh? Huh? Now won kran niama na what you are solid them yeno. Sanya maniama na what social media yan kran. Uwa koso faize ko usu bempa. Anadon William sasodi ya usadi ni bida. Setama wasaki to aye ire momane so yesu no yo hene na odete wo menyamadi dede ama bibeti amimpo ama soloku ana ade ye praises and worship ankwa dobi ankwa tiami ye oda mama o ana ade ye praises and worship chirame oyide kura wawale no chirame sofu maami su ewoni mu audit social media. Omo nyame nyom da se asofo yile no mo etna social media. Edi nyame nyom eyi wo ma no. Enye akutia nyom wiase nyom.
Wa hu bi da. Atia for Ghana this year. To me pesa me catch them say Obofour unu akoso Reverend Isaac Owusu Bempa ne yire ne ex-wife epe. Why? Nyina baby anka se papa ba be se wo yire pe. E mebo se ki no. Wa se ki na be boy no e yotai. Eno na ma make it simple. Me Maame Ng3g3. Ane wo yile siala. Se ya wuro ya wig. Ni e pepa ye ni makeup. Ni yi fruit atosoa. Enye sama ani bi ena papa ope. Me kula dia me se me et balu no me huhu bi mu meto. Na me se me huhu balu agugu meto. Na me na mama ma se dabo. Me mu obu mienu. Me gina picture mu a me chai mu ototoa purupuru wasa de. Eto sa ne height de ye nya ne sa. Eno me mpe ka me to be ye flat se ayowa. E kamena be ye fianfia te se banchi aba ne sa. Eno so obi pa eno ntimi emfa me ho. So atiase. But me se me ma wo ti ase se me ne wo yire ye 2 week free ye tiri so. Na ye makeup ni ye fruit free ye so a ye nim se bukum banku ayi te powers. Aya bu na wie fresh. Sa ma ni bi Reverend Isaac Owusu Bempa mpe. Eti mi Maame Ng3g3 Reverend Isaac Owusu Bempa onti mi mese me pe. Na wa pe me da. Because me nya papa ni taste. E na wo so wo yire onti mi mese wo pe. Onya papa ni taste because wo yire wo kunu. Mesu Ng3g3 me wo ekunu. Papa wo mpe obi yire. So atiase. Eti aya tiase sa. Jaki ki ni bona udi agura. Magic credo noa udi ki ni di ho agro na ka credo na sim abuki no na abaji ki a udi babie credo no so atiase enti ni amepesa me ka kire Ghana atiefo nyina se Reverend Obofour ensema otiti abonti a wo ka nyina ye here and say ena wo ti abonti na unim audio so ayede a kire me unim videos so ayede a kire me and me ma simple question Kone kubusa Afreh Poku say, Ebra ye che papa no. Why na recording wo? Tama na wu jubility, na wu tu champagne. En koma cause wo ufie. Why na di videos ni nyina ekwa kire Reverend Isaac Owusu Bempa. En niema na wu ye ufie. Why na sisa audios ni nyina ekwa kire Eja Bempa. And that's a question when me busa wo. Se Afreh Poku etimi abeka asama kire wo. Nasa wusi wadi audio katempesi aba. Ng3g3 me ka kire wo se. Audio bia Afreh Poku di babra wo Obofour. Se wutimi di audio no asende me a. Me meyi full conversation ni nyina abra wo. Ama wate wo wase. ATIGYA no. Se wanya jimi no antimi anteste me. Se Ng3g3 video we na Afreh Poku di bra me. Audio we na Afreh Poku di bra me. Enti na me setra mo obetra kamera mu jimi me ho no a. Aya wo ho na ho pachi. Eti wo ba ebe disrespect ye be frɛ ye nkramaya. We will disrespect you back. Jimmy. Ma making a simple amount. Audio bi Afreh Poku di akire wo. Ensem bi Afreh Poku di aka akire wo bia. Me se me menya ho audios. Eye video wa menya ho videos e di amount. Enti di entia wo dwi wo eje wo mena e wo kamle mu no Obofour e di papa na tem e kwale papa no e di kwasi asem we nyina no. Oh, that stupid man, if he has not responded to me or no, Omuni Hodada, on Enkanama and Teodabia or responding to messages. He's nobody before me. I don't need him to respond. I'm gonna respond the man who hot 24/7. That man is a dog. Maame can't say bin chilao. You may see only dog can dictate a dog. Only dog. Kana my ba. Kana my ba is a Obofour. And kwane betimi dictate dogs e wo social media. Ose kwasi ampanyini nya dog. Ose kwasi ampanyini wa mobra. Na wadane konfu osofo.
na wo de wani pre be so obi so se maka cho se me si amobra me ni amobra obi ani bi me ye ohiani ba te se kwakubafo wo woni ne wo se ye hiafo a ene wo se wutimi de niam mankofo ye nkoton mera me yetimi kochi bi e ma koton bas e di koyi because e ko jelia o be ka adwam kwakubafo ma me ka se bi nkira o se ye wa adwene se kana ne ye be chew eti na wo di akuro e ko ba bi a IGP wa ka hunu se IGP on tena ho da bia o IGP only Ghana IGP forever. Say a bit more basis in the corner ne one this wa. Etina wajini ya will say, oh ya diama appraise IGP dampare. Na ukesi kodru ho ma favor. Oh ya dia ama na favor nkophobia. Maame kanche o maame ntiase. Me se wo ya che Ghana kula yebeja o. Kwakubafo. Me se wo abankaba. Se wasa wo abanka bagu sa America bonte so na abanka bagu sa sa America bonte so abanka bagu sa aya no wafre IGP fri Ghana aya no wafre Ghana so foforo no wako fle kusi boate e wo Kumase na wabuni kotum no aye tare se bayila abo ehye eye ayim bottom ungrateful another ungrateful me penny voice bi na mebo voice bi kusi boate amana atie MPP for no matie asema waka na wama kusi boate amba America no abese no abetra na kusi boate agrada abetra so kusi boate na abetra na kusi boate na IGP me say what's a dog what's a stupid dog no wantiti uye sa wo se stupid dog titi wi ya eka wo unya asamo ma me metra social media getting to 7 to 5 years mintimi me defend wa ebra wo ho hidi ni pakum to so me kwa ne blogger me soli gina ma wo o ma me ka preda wo ma no ma wo sika didi nyina ko share asofuo eye ya friend say Canada Afreh Poku amankrado mu nyina akọ support wo ho ahi se wo yenwu wani masefa ni pakum to so ma wo yele ne wo mantini suo abra na wo yere nyem menkwa na me sori gina me be ye video wie bia amankrado frɛ me stop me se ma me nya video ma na wo ye ungrateful nipa me wo voice no ho amankrado timi fra ngege Obofour ni de jana asem na ngege me ne onam na me nkomo Obofour na se wo komo Obofour na se nya Obofour na me koma no me hu sa de na omode to ne se na ya me ya no kura bi animu Reverend Isaac Owusu Bempa wan stop me da me papa ne Reverend Isaac Owusu Bempa papa timi fra fon se angege when se bi omo keka to Obofour so Udimi me video man. Se Reverend Isaac Owusu Bempa suma me dase mi medidi watamo a. Agrada ono na no ateche me. Kira me braga ono na no ateche me. Oba me wiase nyina hunu se obinim any foreign obinim kama na capture wo. Wo ya wa adwene se wo koto obinim ensole man ketewa ene na sofo nketewa ama obinim asode agu. Enya wo ena wo ka Ukache, one bro away. Obofour, people say one bro away, Obofour. And Yamana Opesa would say Reverend Isaac Owusu Bempa. Me chrown is Sibira, me chrown in root, me chrown in hini. Say, Andy, any Sylvia, any your friend is saying, Afreh Poku, boys in Nessus Africa, hey, Obofour, and yawo, and I was so nipansa, any Afreh Francophonie paka. So nim paka. Anya wona mo ko papa fi ekosu yekobunko to joso papa nam. E ka che said the boys na Afreh Poku a she boys na chi. Wo ko ya na wo si Afreh Poku na she boys na chi o. O ma papa tiase se papa enyo na Afreh Poku e de she boys na chi a. O mo dia bonte esa na papa nko na ka bi obeka bi. Me se paka ya madansi ni. So nim so for paka. Kwakubafo, se nim so for paka. Me boa. So nim so for paka. Asama me kai paka ya madansi ni. Eti papa ne boni ye ne se.
Waka so wakoni fi aka chen so woni nkura ne kasa no munyai. Na nkura ne respect na no mu wo ma papa no. Kadata mse nkura ne kasa wo munyai a. E kan nkura ne timi nya hwio. Mame kasa mi nkyira o. En o ka asem bi, o ti abonteki kan asem bi. Say ya chi agrada papa na fa phone be pa wa che. O ya trofo. Papa woni wo number. Me be kira kwan ya wo ne papa kasa he. Sa wo se me boa bra na be ka kire me. Nefa wo call conversation e chese wo ne papa e bia akasa. Papa woni wo number. Na wa be fro wo me ka cho se wo ya small boy. O ya akoda. Enyo yonko ne papa abese wo pie ba bonti abese wo kire se asa wo tipesu ne papa. Papa nko ya wo papa classmate you. Papa nyo yonko no wo classmate ni obi ni mo. Sa so fun toto fi wanu omugugu Ghana no. Na jagezi kura wo Obofour nya wo class no. Enye wo tipesu wo no. Wo ka wo tipesu wo no starting ministry. Ewo Kumase eni wenu mu nyina eni eyi ho ni nyina eye eyi obi ni molai so atiase wo ko papa ni fie ko sui ma papa ni nkura ni kasa so mu nya ni omoye no tie de wo ni papa kasa eye Afreh Poku kuro ya na Afreh Poku juma me diwa san mama college fo abedi wo no Afreh Poku kofa bai o hinted di echiri kwa tifi ko hunu so no aba na afo aba bepusa Afreh Poku ene frɛ papa ene ode wo Obofour to so ene Obofour wo se ade a wode be ya agrada wode agrada e kokot wode agrada e yesi enam se Afreh Poku ene de bi o sese boys no ene agrada e chigiti sika eti Afreh Poku mom ene frɛ papa de wo Obofour wo to so ekasaye asama papa katia wo say nya hwi jai de tia papa katia wo say jai no because onu what omudi aye ni nyina no ebia ene eno na meti say papa lawyers asolia ekofo bi ho a okomo mo letters o momla meyi o ma no na papa say wudi na temo odo akọ court no ne ma no mama kasem cho ene na akomotiko Obofour mama kasem nchira wo oboso nkase Emma kule nsuo na nka bema bi tise ohusu bempa besuro wo. Mesi eni pe nyina no osesa. Na ka wo ye ntatia bakra wo Reverend Isaac ohusu bempa ni mo. Ko papa we confirm so beba fi nko sese ma hudi no aba be papa we ni so. Ure fi se papa wo timi ko radio station, timi ko TV station ko defend ne ho. Abra ye kasa. Afu tuo bi ni niam bi ni aka kire no. Emma wa adwene nya wo da. So I said, me de me papa no. Ai, me so safua. Aye yi, afen na me bedi na tem se be ya beba na ube uhia. So ye wa adwen se papa no be ka amana ba be ka bia. Papa no me ka no ba be ka bi ni be bia me ka bi o. Ba impact bia papa na make wo na dofu gu abonten no. Na dofu na be so camera. Akacha say you are not making sense. Eti kope baby na tena. Kope baby fa otu nua otu maba no. Otum pempro fa kope baby wo ujina ha beka se premier elastic ya che no enti me pesa me ma woti ase ase ntro na moti abonti di ni ti na me expose Afreh Poku na frɛ papa de woto so enti se kenanka woni agrada akoye wano se papa ne ka se kwachi agrada anka koye ni se ya e kenanka mo record me to abonti e me ka se papa kura na piepia wo se kona kwachi agrada na kasofu panyina wo se wo kwa kwachi obi di watem no ase nya hwe kwaku so so ye sofo dia ye twaso number 2 ubetna bonte senka wo kwa kwachi Obofour ba Andy ena papa stop wo Obofour ba Andy na nanka wo kwachi no kanadi Afreh Poku na de wo mu nyina ye adwuma Afreh Poku would you provoke me? Woman ni pa kasama ni technical response. Obia kasama no. Kwasie, me na ofra me na makasama. Kwa Obofour. Why no woman ni pa kasama no? Who you ungrateful bastard? Eti se si abraga bi obepia bebia. Oba chesa wona amane kasama no. Enam sa wototo ohu ahimo. Etoto ojammo. A ojammo betena abonten. Sofu Sylvia mo. Any Andy mo
Unhu eyi mu betra bonte se wantu o mo kanti. Se papa no onto obia o. Ye odo de de do papa ne keke. The man is so humble. Papa no onchira ne ho. Oye down to earth. Oye akra, oye penyini, oye ohiani, oye sikani. The man is down to earth. Yena yenim papa no. Etikaja obi ase ena papa ni ko technical fight. Na woman on respond so woman ko for respond. Me ti ebi ho na watch mienu. Papa ne kra maintain nka. Ube hu na me gina kam na kasa o. Bibi betumi aka kire o. Me na watch mienu kra me na obi ankasa da. Mia na yeti social media. Audio sabegu social media. Yeti social media enim social media brabo. Yenim ya wo kwaku bofo waye. Eti kwaku bofo wo si papa bania wo ye ne se wo ko ni fie ekopa na che so ne boys ne nkasa na wo ne boys ne kasa ye na boys ne brass ye no wo si papa na ama wanfa boys no anko kotu nti anti boys nti enti papa no na ne so omachi ene bia waso one time Obofour bia waso ranga no ne ti asem e be ka so ma kire. Oh, that stupid man. If he has not responded to me or no, or responding to messages. He's nobody before me. I don't need him to respond. I'm gonna respond the man who hot 24/7. That man is a dog. Would you provoke me? One man in pack as someone in technical response. Oh, that stupid man. If he has not responded to me or no, or responding to messages. He's nobody before me. I don't need him to respond. I'm gonna respond the man who hot 24/7. That man is a dog. Would you provoke me? One man in pack as someone in technical response. Obofour mami ka se binchira. I'm at now me used to provoke me. Ya provoke ti dio fabra. Me ma be provoke ti dio fabra. E ma wadwene nya wo se. Woni a police fo mpanyimfuo bi, ene asofo bi akotena baabi aye meeting. Ami asuma ti omoso meye me say Ghana how to entry wo Ghana o. Obofour fa odarin wo Facebook. Churoto was a Maame Ng3g3. Someone had a prophet and his mommy. Prophetess Ng3g3 say, wo. And sha Ghana pa yentimi fa banka bangunsa. Ghana yentimi fa banka bangunsa wo Ghana. Wo Ghana yentimi nchiwo. But wo. Wo chie America ni yabeche wo. Wo chie be ya America. Etinya wa adwene se wenya police fo mpanyifo ne asofo bi ko hihye baabi ko kasa ko ye bi ti ko teatrase. Entu betra montia de provoke me ase wo wonyina so ma me kan kira wo. Sa table na wo gina so na wo sheki wo pan table no ne na yiyiwa. Eyiyi yanya nne. Table na wo free say ni da so wo so no. Table na wo free say ni da so wo so no. Tufu se ubetra bonte ya kankampe na ase asamutoa table no o table ni betimi ajo no mameka cho na du ebubo table ni mu no ebi ye film table ni anwode sa me ma 1 year ubeti bewe ya mebu so I give you just a year etina nkwasiafo we nyina sabia na omukoma mahama ni ane mahama akotwa picture kwasiasemo omupedi wo Ghana nti no okwa Canada Canada ni Ghana mpanyifo ni apolisifoɔ santoto fifi wa wei akromfo asofo ewudifo agimifo asofo abetoto camera mu abetoto social media so mu kunkum nipa monatofo asofo awo eyi ya friend say the losing TV maame ne beka say wabe repu ne next neighbor wetimi am defend no ya komia oduo wa abonte monatoni Ghana panyifo muntie monatofo asofo wei kwaku bofo wonye wo bia ene ayi ya friend say Ghana panyifo a mo pɛ motena bia
and go for Mobam Jim, more criminal, and in Quassimo Moodinty. Now what's no move so move back some on back fat telephone flamo, and Tino money none in a birthday party. I say, some woman in none in a mobile, Canada, Japan, or Canada, Japan, or come lesson so no bills on a Canadian and now on in an Mahama birthday. I say, now I'll be on so an Mahama and because I'm the name of your few some 2 or more moment on me. Make my come and see anybody. Trap be a most to be a someone over Tom Trap on yet Ghana. Someone to one and Uncle Pontias. So what you see? And to be person, my what you say. Afreh Poku now of Fred what they would to so. Emma only Okasa Saudi and do Pasawachia and the ordeal tools say. Afreh Poku no cocaine. So about 4 person watch Andy. Our flare papa ne tools ni mudi and como say. Jaw homon ono mubekasa omubeja. Sene se papa tiasia ma uchi Andia. Kene kadi papa tia bontio. Anan ka oni Andia ye fine. Kene kadi abonti kasa papa kura de pipi on sebechi Andi. Ka odi beshe no. Ene se papa tiasia ma uchi agrada. Ekene agrada ultimate kamrem sa wo sister. Nene agrada abokro no wo Ghana. Ni achi no na anaju dese ananse wansa woni nam. Ene asofo ne Ghana mpanyifo. Edi sika egu kamu ananse wa bekan. Agrada so bae wa be confirm. Se ampa ye chi wo no una akone nane nam ya na eyi ni pie. And I'm baby say kana na jubre na be fa papa na kono sa pona wo boy ya be ka kire me say Canada Afreh Poku and the boss sa pono na me busa say Obofour sa epono na wo ka ho bia na kana na jubre no ya chi papa no na e be fa papa na kono na woni mu hu bi so say Afreh Poku na chi yes e adwuma no e ma ne chi papa e ma me ni provoke papa no na chi no ti we hunu e pa Canada Afreh Poku boy eto papa ne so na ne wo na wo that am na ogina hen na wo ka pa Obofour ne hu bi eti kane papa tiasie ka se chi eye Andia se ne ka betra kam ne maka se papa cry also for panyina wo ka chi wo encourage me ma me chi Obofour Andi kane ka obeka because papa beg you on them just papa ne hwe wo machi na papa actually oka say enchi Andy jai Sylvia jai wo mu nyina life ma wo mu no ene na me ba kire wo efri say na Afreh Poku e di audios upon audios efri say na kwesi eye Reverend Isaac Owusu bempania na kwesi okuta Canada Afreh Poku voice upon voice. Nana kwesi kuta Afreh Poku voice upon voices. If you say, Omodi Obia, old video wa, and you could have a kind. Oh, when he becan says, I would want some call Afreh Poku swa. Tumu expose a be obeyano, untimint nasi. Oh, when he becan video need a ho. Computer my so bekai. Se Afreh Poku. O ba je pemo Afreh Poku di ode be ye no. Efri se busa Afreh Poku se. Ade o da bia papa no ono wo dwene nipa wo chen ho. Sa ade no na ekum Reverend Isaac Owusu bempa o. Sa ade we na ha me papa no. But papa no ye ne hwe enya ye. Akoma na nya me dia ma no no. Untimi nsesa no. Eti papa ni hunu voice upon voice. Afreh Poku etumi de oba abesia. Oba abesia ye friend Christy. Wa umienu timi de ko papa ni fie. Obofour na mibusa say oni oba bi ye friend Christy awumienu ana. Afreh Poku na de Christy o say Christian. E de ko papa ni fie. E ko ka che papa say oni girl na awumienu. What to two ni ari one person be wen kola no
and almost sadi opia. What Buddha she edit videos. Nipa no so sie na hwie gu ne ho a moja pram no ayete no obi a wage adwuma ma wo a wo beji sika ma bono videos upon videos Afreh Poku ni wo awo Obofour na no ono nam na bibi e koso aya se wo ye ko no de ato video ene na me ka kire wo kwaku Obofour tie me akwanya Afreh Poku nya kwaku Obofour videos upon videos any voices upon voices no Afreh Poku tama wo kwaku Obofour woni ne wono kwasi asam ne niam e koso bia no de na wo ye ne se aya so de ne fo tale na so ho obi kasa ba na o video kwaku Obofour sa Afreh Poku betra wanim no oba ufia aya so omiamia ne fo so no obi akasa ne tablet kese no be sina odi video eti Reverend Isaac Owusu bempe hunu ye Ghana fo muntie eniema enkofu ne ya kire no mesi sofu savior ye madansi ni na mi wi am fresh sofu savior to so o se savior wa ye di papa ne kasa ye savior ye di adan na wo starting to kona on papa ne konto kwano savior ne dia wo ma emeye life ema because savior no o move on with life because we tie papa ne futu Afreh Poku ntimi control savior Afreh Poku obi afafo afrɛ me aka kire me say wakwakwakwaje 100 million Afreh Poku woni obi akwakodi nkomo say Obofour ma 100 million say for 5,000 ne koma and 5,000 Afreh Poku and 5,000 no odi amano because odi obi abeto abontia and say o man 1,000 Ghana cedis pay ha Obofour ma 100 million se for koma Andy for 50 no so for 50 na wo ofuse ne wo flyer se ban wo fuse ne yabubo enkuko buodi ahye wo fumu wo fu se ne wo so 20 feet container 40 feet wo ya ma 5,000 Ghana cedis ya ade na ebeso di a wo jimi wo ho no o so de anopa bebre Because of why the council been pound Jessica. Aden na muye ni pabone for evuza. Edi enioma Ghana for Afreh Poku eni nkofo ba omufie ko yi so for the council been pan yam hye ne yam hye me pa cho munti o eno ana ma papa ne ka kire wo say Obofour twaso because papa ne say ne yam hye no sesa wo de nkura ne kodru police station na ye busa wo no mo trauma no asema utra anye ya na Afreh Poku ama boys na koyi videos no akọ liki voice no akoyi videos na kire police for na de what was asemu eti no ka che o se twaso na wa ka jose nkochi and ni Sylvia mo because of someone a small woman papa ne dwene won say police for be che wo sesi o mbe prove enso hie no e video no o mbe prove eniema a waye video no o mbe liki niema bia ma police for no eti metra bonte interesting yoma if it's a Reverend Isaac Owusu Bempaye innocent and I am here telling you today kone kobusa mi busa a question ebra ya che papa na one Afreh Poku eteka mu no Obofour ka mu no utimi ka se enti ya che na mpa ebra so se papa we ya chire ni nyansa ye nyina ye de ye ho jim ne ye chire papa we nyansa ema Afreh Poku ka se me nto mu bo na ye mi nua o ema ka se sa ente sa de a eni Afreh Poku sa no akoka because ebra na papa pata enkura no papa no eho ena nkura ni yi video ne kire papa se papa hwe ebra ye chi wo sei na wona so Obofour ne ayi kana di money we no motete ho ene ka mu a omo video a record u bebere ama krado aka no video tie mi o
edi ono papa ne ka kire wo mo ehu abegnom so papa Sylvia ya madansini papa wo de woni mu niam wo de aye wo anka wo mpa acha wo ma no ebra de beto nanim se woni oncoming kula down no oncoming kula down no o de beto nanim no ono kasa se yi ni botom sika kanka wo dia wo na ofu se nko mo fama no anso osa de bi kan wo de ma wo mo se be ya nkrani nyina be come down tama na papa pankura na chew no na papa pankura na chew no na nkura no so yi nia wo watena wo fie ene nsam a waka fa papa ne ho eti se nkura ne kobo ki na chire papa se be ya papa be gya wo wachiridie no manya kwaya mafia wale ambush agrada abetena be kai o se ambush ya le edi amawo agrada se ambush yo male odi amanka wo be ne agrada se kwaku Obofour ambush ya boys na le amawo no ka obene eti entra kam da mu nkotena ba bi anka se Reverend Isaac Owusu be mpa ba agrada pa na tamani agrada started konto kwano na agrada anye papa adamfo yenu mu nyina ne anim agrada ontokwa ene ma ye be hu agrada na agrada ma ye papa na adamfo ebra agrada kofa Dominic eni apia bebre ka mo be pa achew eno odi be praise agrada enye wo ni agrada ntokwa no mu kuntia eno be praise no eti emetna bonte eti Obofour na wo hwa ka kire ye se e kana papa nhwema wonchi agrada papa nhwema wonchi eye Kennedy ene ayi ya friend say Andy ene Sylvia mo eti na wo ka kire se papa no sa Christina yesa woni na wo mienu a wonhwe nkura no ka papa no mayemfa wonko wadu omfa papa ni nya Christian mo nko tena Ghana TV radio so ahu enkogu wani mase enani na nyina Christian timi frɛ papa no aka kire ne se omsode anopa kuro mu ni diye ekomo di wo mo tima ka kire papa no se onya ge no se nya djuma na ayi akwa ahwehwa ena omode gi papa ni sikadia aden na onya again no magane fa Obofour nko waju enfa won nko court na ye nko ye die ne ti ye improve o ni ehu se Afreh Poku na asese adwuma eto Obofour so e de pese jisika e wo papa ho ana se enkura no omo ye Obofour ba mpa e na Obofour mpese obehwe wo me na maka asem no eti se papa na ne wo boa no ne ye se wo wanim guasie wo kata so na wo se wo no na ebie wanim guasie so a ene papa ne mage no bia opese okotena bia onkotena se mama efe ho a yemfro ne yemfa yenkoye DNA test enkura ne ba na nya wo fine se enkura ne ba so na ye wo a wo ba wo ma se nya wo so obetimi asi nkura no ko wo betumi asike no for deformation of character wo si uga no obekira wo nipa ode ne cause of ni fie ho Kamla na wo papa ni fie no tama Afreh Poku ni boys no Kamla na wo papa ni fie no tama Afreh Poku di girls ni wura papa fie no na papa ni wo watena wo mu di beboki omu di beboki meboa etiefo ma kirekire mu na ene mo mayen free kwaku Obofour so Mama ye free kwaku Obofour so na enka me ne Kennedy no ha aya me papa Kofi Boache papa Kofi Boache me papa so obi nim ye papa Kofi Boache on say agrada betra no mo de omo ho kotwetwa pictures ko papa na yiye ne birthday party na papa yi Kofi Boache oni agene bone osumo man eto obi a wo ho kwa so beko papa Kofi Boache wo bankwasiafo agimifuo wenu mu binti Canada Afreh Poku enti omo tata mpanyifo ne saa obehwe na obi ano abeka sa atia
Papa Kofi Boakye. O baby a record sa afna we. Akwa we. Papa baby a wo biano. Pe Maame Ng3g3 me number. Send me hi na me send audio emelo. O baby a record Afreh Poku. Na asamwa ewo audio ni mu ne say. Afreh Poku si one wo be hye adwuma edidi Reverend Obofour. Audio ni mu asam na me ka. Audio no mimi ntimi mo no ha. Audio no me ntimi mo audio no ha. Ntimi mo audio no ewa. Ba audio ni ba papa fa audio ni koma Afreh Poku. Na onchira wo oba kro no ni di san komo no. Papa Kofi Boakye. Mesi audio bi kutame. Mecha audio na to hodada. Mba obi nya me hai. Na me send audio no emfa mawo. Na won saka audio no afama Afreh Poku. Me ma okwan. Fa audio ni ma Afreh Poku ne busa Afreh Poku se. Oba ben na woni ni di nkomo no. Oba ben. Oba ben wo ye adwuma wo brahye bedwafiem. A woni ni di san nkomo we. Na edienti eno woni ni di san nkomo we. Se wo papa Kofi Boakye woni wasese adwuma ama adwuma no modi akwaje sika wo Obofour ho kese ama sika ne baaye wa mani bi ani watwi na di eti sanokura bi ani mu afa oduo no ne kombusa question say adan edinti me pacho modi ameba mo mame mo video we na. Oh, that stupid man. If he has not responded to me, I will know. Or responding to messages. He's nobody before me. I don't need him to respond. I'm gonna respond the man who hot 24/7. That man is a dog. Would you provoke me? One man in pack as a man in technical response. Oh, that stupid man. If he has not responded to me, I will know. Or responding to messages. He's nobody before me. I don't need him to respond. I'm gonna respond the man who hot 24/7. That man is a dog. Would you provoke me? One man in pack as a man in technical response. Obia kasama obia technical response to be any baby. If he has not responded. Sa wo wa mesumame. Wo wa mesumame se me kasama wa. Obia kasama obia technical response to be any baby. Fa ujimi ko. Papa Kofi Boakye asem na meka. Papa Kofi Boakye Afreh Poku akodi nkomo aka kire o. Se wo one wa hye adwuma. Mi wo audio no wa ha sesi a papa. Obi frɛ me a me di audio ni be ma na me di audio ni ma wo a. Me ma wo kwan se audio no. Fama Afreh Poku ne busanse gabe ni. Na dienti no ne wo ba besie di nkomo sei. So ono wa hye adwuma ama sika aba e de akogye sika wo Obofour. Sika ne ba ya wo se wa amani bi ani watwi na di. O se wa amani bi ani. Papa salifu amwako. Oba metwa wo de ama wo. Bedu ko bi ne yere de metwa ama mo. Why na ni de anim obi ani de wo mbia eduru ho metwa wo de e de ama wo na wanka se tie wonu masem. So ati ase metwa obi ade ama no. Eti sa enipa bi sei munsuro no Ghana asofo akoya nefu pafu yi munsuro no wonye ni papa o. Wonye ni papa utie nsama amankrado kafa ne ho a enye mi wo audio bi kura amankrado send de preme nsama amankrado kafa ne ho kura anye
so ate ase onye papa eti mamone ni munye agya mo ni twitwa pictures no fa mebobo atuma entia mo so ate ase eti papa kofi buache me de wo dia blew re audio no dia wo dia ne dia ye ready eti wankasa wo be send number na mama dia faso ama wo a me se me de faso aka kire ne se adan no no obi kodin komo nipa na woni ni kodin komo no oye adwuma wo mrehye bedwafnim oye adwuma wo mrehye bedwam medwafie ho nipa no ni di san komo no busa no se ga we ni din de sen mimi mo ni din kire wakasa jeko ne fa koma no eniye dia sato subiem Afreh Poku ko jina ka ayi ya friend say enu ohun ahin video so enu na mi wo video ni so me nya ka wodo me de me ankasa me page unza Maame Ng3g3 me ba video ni so tina me hwe video no Afreh Poku so no pempem ema o introduce nkofo man nkofo but ene ubetumi aka kire obi onipa wo introduce no omo ye maamienu uso omo wa abrochire since then no omo free wo koye no papa ne kura hunu wo mo biem but on say Afreh Poku eti kanadi oti ye friend say unhu ehin edu so trusting yoma kanadi mama eniema make kire audio na wo bo no audio no bebire wo ho tie me enti fa audio no nto aso aka ekokoma unhu ehin na wo mo who introduce girls to omu fra brochire na bae omu bae omu ko o se o sisters yo sesen since then no ohunu wo mu biem na sawo o se wo chese emetra ma obi man niam ansa na adwun se Canada kofa girl bia ma Reverend ko usu bempa Canada Afreh Poku we ono na ni so aboa be na efe obetimi apɛ oba e dia ma Reverend ko usu bempa age wo Obofour nko a because why name Ghana sa kwa we pempem ma da bia akɔ ne status a hwe man wo one ma age ti wo mo number no aga jonzo o mepe be ma me yese ya ma me ya cancel etide pia ma na gu ni status because onim say asofufuo ni nyina won number ade a wote ma na seti asofufuo ni app eti Reverend ko usu mempa onim sa ade ni nyina dadada se papa be pe wo ba bi kura so wo be wale na wo enye oba wo Afreh Poku introduce na ma no eti papa ni hwe ti so fu sasa wo oba bi chat ya wo de na seti papa fabra bonten chat bi ade aseti papa oba bi also de na ma papa bi afane bra fabra bibia bra bonten I dare you me si uni hute voices now de ba bonten ema eno ho ahin e ka no be kire na wo se wa na wo mama seku betwane se wa na wo out TV no ene mani akopie wo video bi so tie me o sa ga we wo jimu ye chimifuo bebre o tie me eto de bia ya na wajimi adwuma na wo ye no hunu nim de sometimes uni nkofo wo problem a fine ensemble to social media otimi bekami audio be pie abonten audio na ayi ebono audio no nya ni nyina na obebo kire wo eti wo ya badwene ba wo se wa hwan bonsu no wani mu tintin se bantuma akohoma sika chimifuo ba me papa no na wo ka sam kire no a me obumi bodani o sa me maka cham se me Reverend ko usu bempani mi se ne ma no me na me ye bodanfo me na ma adwene nye eti me nka sam na wati se ka me kasa na ka me papa no wati a kenkofo bu okron fa fon frɛ wo mu kenkofo bu okra me o mie wo mu gate kura mo mu nwula ni fie na manya kwan record no anase manya kwan enya papa na no kasa kura de ababebo na kamanya papa no ano na kasa me na mitimi ka kire me papa se papa onipa wo town no town papa tie me o papa oba me kasa tie ma adwene nye na me modam sa
me kasa tie me papa me kasa tie me kakra me kasa tie me oni pa won pe wasem tam 2 billion twa wutima no won pe wasem papa me to e me sika no ma be kasa o me ti wasem a me sika no ma so life minimu a obewura no ma ye me life no matwam ko mini woni afrefre papa tina bibia ni ame me ba life no ma kan wa ya enti papa tie me se obi aka wa asem na go fa telephone afre no se obi ka wa asem na go se menene ko kasa mi ko chire mi mu no amount of explanation about explaining akire wo tamfo obeti ase eti papa sa wote se obi ka wa asem wa enkofre ni pakro no omo recording ketenkete no mama na ye hu se bibia ama ense me babo nti omobubo nyina ne a video tantama no hu ehi bo a ha wo se wa tie wunti kasa asem wenka menka wo se wa bonso wo out tv wo buba papa sa Pʋŋchɛs kwasia ekosi daban ene ese wo tie asem a hwehwema nsa na wo de wo no fia no afa woni papa ne number untimi ko papa na sori wo se wa hunu se unhu ehi ba but we se wo ka asem ne chia no se papa na papa na ni magua papa na ni mgua sensan se be ma kata chia wo no wo se watena sofu dwuma mu hye be ma wa wade wo ma Afreh Poku adwene boni nti wa frɛ papa na esu ne dan ka aso baby a wote eto de bi na se ne dan ka so a data ma no pambo ofie no ose bedu kobi kura onfie no wose eyi Obofour kura de bobo ose Obofour de na ye nkwase adwuma man tina radio audio no obebobo no enti eyi ya friend say audio suni bi na Afreh Poku dia wo nana kwasia record buruta Afreh Poku owo yi busa wo se audio su bia wo ho afabra no omo ameka se wunua ne papa o Afreh Poku enye wunua ne papa enti enne me se audio su bia kuta obi a prepare because me efiti enu anwumile nyina me ye me nioma nyina ready to me pe audio omo betimi dia ba Afreh Poku audio na wo kasa wo mu no conversation no eyawo na adiga na asofofo se wo hunu wo no wedi asofofo ye chiache enye ne audio ni mu no baabi na wo kasa papa ni mpa asole mpa asase ma no eho utwa firi ho fa ho koka ho enkoma na wo ni papa ni die no asofofo no a wo se wo dan kasika eso a na aye enti mom making audio no akasi eniama audio no akwaye ni obema besi Afreh Poku ye ni pabonfo obema kasia ye kase fansa kwaye adwuma wo se yeboa na ka wo kase wunua bra se wunim ye kwa Ghana ho obema wo wata weyi wonya na koka che papa no nyana ko kache papa se ka na utiti mu kura na Obofour de ama no ense da nye ka papa bia nka uhia ka foforo na ka wo da bia ko kachire wunua ne se ompe baabi ma wonna no ompe baabi ma wonya asole na ka nkomo we na wo wakokukura ba se sa na wodi opambo achi ebesi nne opambo anya hwea ma wo wodi wafuru sa ban edi bedu kobi achi bedu kobi ne yiri kura mfiu na wo se Obofour kura de we bobo Obofour nya hwema promise oso Obofour promise wo nyina anya adwuma na ti wo de kan ekopeja san komo we edi asofo ne ho nkomo kɔ na wo ko hu abeg ya wo pa acha sika na wo gie nyina tama na wo yile da ho oyile bodam eyade ye ne baaye no a wo se wo ko busa asofo no obi ama osika na papa ne ma osika na oyile da ho no ade na audio no dia wan fa ma bonten
Sika wo sresre. Ekoma edi wa yen sendi wo sika. Abeg ye wo huo. Udan ka aso a wo bepe sika na papa ne mpe baabi ma wo ntena. Enyo na di ka de request ne koe. Se nyame boa no oto papa ne nsemu a. Onpe ka bi foforo ma no onpe eda bi ma wo ntena. Na wa bre baabi abetena bia. Udan ka baba beso a. Opi emfi. Enyo na akoka esa abrabo na bitiu. Abrabo na bitiu. Na pesa wo start audio na ohu ahibo no. Cha baby a wo ka kire papa ne say. Onkwaji airtime ma radio station na start ya sorry no ntua kama no. Aya fa aden no anfa no anka ho. Na Ghana asofofo na wadidi wo machi no. Omonya papa. Wo na ama papa hunu se Obofour nya papa. Wo na ama papa hunu se Obofour ye fake. Opambo ye fake. Bedu ko bi mu nyina ye fake. Una ama papa ni hunu se wo mu nyina ye fake no ma nante wo mu mfiu. Wo dan kasi kasuma na ayeka. Una di kama wo mu huye. Eti se papa ni tufu se minni aburo. O request say na ade abadia. Ade na wonchu hu free sa asofo ne ho. Na won start wo bibi. Na se nyame boa no oto ni nsemu a. Obesi dan ni bia ma ho. Sa o request ya de call no. Ka so obetimi atopia ma. And that is the truth. Wo mu adu wo mu call so wo ye a fake ya konfo. Any fake asofofo na akode se wo mu no. Na wadi wo machi. O dan kaka kura ba wo kobuso wo mu pese wo ne be ma. Ti papa ne mu wa. Adan na airtime na wo se papa ne nkoto ma radio station na start preaching no. Audio no ewen aya afaka ho fama ho an. Efri se audio pia so far se we di papa ne voice aba abonten audio pia sika wo sre onkomo pia no ya dini nyina be ma obi aba betu gu be me se na kwasi die ani kofi die obi bia guta wo mu. Na gafu se bire bi atwa mu di papa natem. Na se osane nam papa no no ka so munim se ne ositi on. Na kana ka so call papa ne ho wanya tip of say ya soma na wo ba on. Enti won hwe ye won. Ti na ka sa papa ni bejeja ne ho ama won. Me se enkomo na wo kokukuru ba ye. Se Afreh Poku o ho kire wo. Wedi di asofofo na chia obi ama o hwe. What's a promise a Obofour? A day a Obofour promises what the man. One farmer, I have a audio no count. Am I away him more? It is a conversation now away him bono. Sana net ye. I didn't some now swat the coma, papano. And some panning in some time ben a cocafa or obini. Sorry, or pambo. Bedukobi. Ha? Waka sofu amwako Afreh Poku sofu amwako na otete wo no e wo fire generation oya papa ba o sa sofu no amwako no sofu amwako no otete wo Afreh Poku e wo fire generation enam wofu na adidi sofu bi ya chi no on set fire generation went me antena ho Osofu amwako na ka sa wafuru na ase ban ojeje ni college ni nyina ko de be ma wo ha eti wankasa papa wei ona nyene ka na sofu bia ho wankasa wo de eko na bedun konfi me bra onsa wo na me nuane wo try na ye bibi mame wo pe 3 bedroom se 4 bedroom e wo papa ne wo pe tan e wo papa ne wo o se pe airtime e se pa sole papa ne so bepe bibi ama ho se wo so mu ye fake no mo nya dia chu firi wo mo anasa papa ne fa phone wo fra wo but mama ne me luku
atete niama keka niama bo mama niama lukulis like say papa ni fa fu an ka just Afreh Poku me ko to dan ne ka ma chi hu free Ghana so fufuo bia ho fake omu ye fake wona ma omu hunu say omu nya papa woni wo ma nante ha wona wo ma omu hunu say wo mu nya papa eti Ghana this year enu amuko tie interview ewa wo hu ahia sa sa wa bonsu na wa ye nanim se body dwane eburo dwane no ah better Reverend Isaac can see bempa ya two voice how the conversation started no hey say what be na wo ka bi unu tu se tunumu wate unu tu se tunumu omo maso sen se de ye yam abotanfu aduru ewo so me say Afreh Poku ohu ahin se de wo bi afabra bonte fabra enya onua no owusu bempa fabra so owusu bempa se mukokum dana akotra na protra ye ayi owusu ana omukofo protra fo obofo ho kofo protra fa mama party ho enkofo obabi a proto bia afa mama party ho si ye kokum nipa ye koye ne bone emfa wano meka mesi fa audio so ne bra osi wuni audio so mfa audio so bia ama na beta wana cash ena cash unyansa na mumu bi munimu uye jimifuo bebre a wadwene ye so nkwa na ye nyansani mumu bi ni nipa na ma ya na ma adwene sa mo ye smart ba mo nya smart mo ye last mumu bi mo adwene ye se wo Afreh Poku ye smart na wo refi se papa ne ne ma no omo ye heli up omo ni mu wo ene pesa me ka kire wo nese wo ma heli up wo me say I dare you for audio ring na anto aso omra se ye hunu sika wo sresre ye hunu asofofo na wuti wo matem so wo ya koshifo na wo bre eye wo madwuma ma wo mo unya hwe wo so Obofour ye koshini wo se bedu ko bi ye koshini meboa ensam even audio a ebikuta woni obayi audio yi woni sa obayi audio yi me pusa say why the leaky sa oba no ni audio ne pictures egu abonte because otie audio na baby oba ne ma wo ne say ada obehunu say obetwe ne picture free ne status e de ne voice ya ba abonte no obedi udwuma papa etimi busao say gane pictures na aba abonte a me menya bia nyinya audios mu conversations no wona wo dis conversations na he fa na de call ha when na wo set dey Maame sika pictures any audios any niema fa Maame sika ho e de call he fa kana de Afreh Poku when na wo ka Maame sika ho asema kire no na wo ka asem ne sen Maame sika odada I have nothing against you Maame sika trust me odada I have nothing against you because most of the audio suni ade bebere kuta me no me sha wo kasa me hu say we a very smart person now we a very intelligent lady I can never but say ya da so de now pictures na woni amagu abonte a nipa na woni na kasa no ene nipa woni ne kasa da bia no emo kan sam kire wo e ka bedu kobi ni nkofo won sam kire e ya Afreh Poku ena di ade na kwa abonte se me wan sende amame mesi we aya Bible sam na ka wo sene ya wo sini siala etie ka tumi sa kofa oba emani kunu asa ko gina bonte ko ka kire obi se wo de oba makwaku bofo me say
Sa ohene no eyele no ohene ne ex-wife no. Ono na wode ne mark o share siala anim de ne koma kwaku bofo ana. Anasa hairdresser no. So pimpim ma. Hwe sane ka wo ne siala tie. Wudi ni bema. Ka oti wo timi sa kofa oba. E de mani kunu. Wo ye wudi ni. Sa niama wei ena kwaku bofo mpesu openhunu. Na ye di atro ase na atrimu ma. Enu ti ne ngege mimi bu afuo no. Se kwaku bofo ba no attack wo man ka mimi bu afuo. He. Afreh Poku. Obofour videos ne kuta no. When na recording ye? When na record Obofour videos no? Eya wo. Ana mano how de set it up no? Eyo mo a. Ha? Ana wo de phone ni tia waso. Ana etimi recording ka mo videos ni nyina. Wo ye ni paponi share out busuani. Me kamenya ekobi abakra ko emo obi anka Obofour asem me. Se kamenya se nyeso Obofour wo jimi a kamenya kura kamo obi anka Obofour asem. Munya mani nyimi oni pa wo se kamo kana asem ye be sa akwa we. Kwase jimi fu jimi ne hone se tapoli na funu se di obubu Ghana ntasu to. Afreh Poku wa funu se di obubu Ghana ntasu to. O sani ka ne siala tie. Ka timi fa siala chi e pimpim oba e de makwaku bofo. Kwaku bofo no kure be ne wom. E mani bi na abeto abontin se o wi wo mu o gombi a wo mu tunumu no. O gombi a wo mu tunumu. Abeto abontin se wo etwe enya wo lai. Kwaku bofo abeto abontin se etwe enya wo lai. Ti mana ebi no ogombi a homo no ebi wo hono mu a kana di Afreh Poku na epimpim ne ma wo anase eye story bi egu abonten kofo pese kagu wani mase eno na kwaku bofo ba abontia aya na pese na be translate na mi audios na mi videos dia wo ekuta wo dia free baby aba sese na we tie you told me blank. Say we or the information babeti information. It is our information abrawa. Uni mo dia odi akọ. Eno na umpasa we ni bete. Ti o shin tampene we trauma ne broswa. Questions we ya mi busa no. Fa anga ne ko wo so. So fu so be blackmail or report them. Sia boy, me ka so ye krasi ni ankrafo atwa asese go ahye wani a. Anye ne menenkete dia soa wonam aso ye sofo. Oye o wa mo de sa ahenie wei e ma wo no enya na ati social media ugu wo mani mase ya kwase sa pentro wei etwa so wani de gu nsa anyini menenkente e de ahye wo enkrafo etwa asese gwa de ahye wani because omunim so ya asante kura wani so ohye iso obsi ye asante kura sini ba bi aba krasini John boy. Una opa ahini na enkrafo etwa akunya dada bi ahye wani. Omo entwa enkra akunya na ama wo. Omo se yesi wo hini from Kumase. Wani fredie otumfo ahini otumfo fie akunya bie no ebetimi move e de akosi asase foforo so. Bo mu se wo waya mala madwuma na nya sika. Ehwa na omutwa akunya ne de hye wani. Uye krasini ni wajiminti. She audios upon audio ni videos so ababegu abonten. Now still you still out there blaming innocent man. What Jimmy and wabodam. Oyonko ne Reverend Isaac Owusu bempa. Oyonko no. Oyonko any Reverend Isaac Owusu bempa. Uti pen no. O city pen no. Chawani kwa wechi. O si abobra ti se ne Owusu bempa abobra. Betra wanu ma ena yon ena dia ena kwase we so betra wa ena asofofo mpanyifo no mama young boys ne mla na the Reverend Isaac Owusu mempa young boys sofo ben no aso ne nan se wo ma ne nyanya medwuma
akura ben sofo ketewa ben ena Reverend Isaac Owusu Bempa waso ne nsa so ma ne nya nyamedwuma Afreh Poku ye jimifo wate wa jimi wa asofofo ni mache wakika wo mutia bom penti niama black se wona husiesie wo montam Obofour eni agrada eko gidi na wo nyina ayi wadanfo wo beboki se obi ama ayi Archbishop Oforiata asese adwuma ama agrada Oforiata ekesi no mi kirem Afreh Poku anya wo na wo frɛ Reverend Isaac Owusu Bempa akache se Bishop Oforiata Maame Ng3g3 omla me enko ayi eti wo frɛ papa no se Bishop Oforiata Maame Ng3g3 omla me enko ayi papa na enya kwa enko ayi papa na afra wa ama 50 million se fa koma Archbishop Oforiata sa 50 million no papa ne de kobo Oforiata nsa eno ene Afreh Poku di boki se sika no a ene ohun ahimu de life boki se obi ebusuani awuo na Reverend Isaac Owusu Bempa di sika asoma Afreh Poku 5,000 se yemfa kobo sofo Oforiata nsa ene omu di boki se papa na asoma Oforiata se one Ghana ni Ghana fo emra me proto entia eya agrada wanya kromfo tamana agrada ni amankrado proto sese eni amafini ni amatantan egu papa so no eti se ka papa ne kranko o sese bibi sa eti nanka problem ni se oti abonte odio so abeto abonte ekwan amankrado ni agrada ye bize epe criminal 30 criminals ami atutuo papa ni wura agrada afi anki yekum papa no she epopo ni amankrado mutina sika se enfa papa ni nko jail papa na nko jail ya mumu de Bible beto ya chi papa no Obofour nko siasam ni niam a okeka fa papa ne ho Afreh Poku akoka ni nyina akire papa no so oni ma me ka akire ho ma wani na ho Obofour ma wani na ho ma wani enna ho me metimi pia bontia be di watam kase sei no emo adwenya o se me pia ba no wa be fan bia mu da ho mi wiase because one opi o social media nyina nim se mama respect ya che na wa jimi bebre ha Reverend Isaac Owusu Bempa ma Afreh Poku 5,000 Ghana cedis so on fan kobo eye Archbishop Oforiata ensa papa no onim so Oforiata bibia wu papa be hunu so Oforiata bibia wu eye wo Afreh Poku na ma papa hunu ye eti aden na onhu ehimu de ti ho eboki na papa penyu sei papa betimi ama ne 5,000 so on fan koye obi on fan ko setu obi trap ha aya jamanche o se gamanche mon kasa nkyere mu sa mo small boy na mama no mode ahini edi amano no muntu nefo Obofour ogu enkranfo anim asepa osofo a odi ATIGYA aya worship and praises me pa cha mon sande Obofour wi video ni mame osofo a odi wi aya akwankyere atiefo eniema egu abonten awa mo kagu Reverend Isaac Owusu Bempa so nyina omoboa Reverend Isaac Owusu Bempa onsuma Andy se Andy medi obi atem muntie sayi pa na osofo Andy amama hu se ewiase kwasianko ena nsakira na dwen kwasianko ena sabi mprediasa on sakira na dwen yentie osofo Andy ti won tagi Afreh Poku mam na mo share link de suma me ye bedi nkomo ena na osofo Andy Owusu Bempa ebepie mu se Afreh de wase ne duamo no wataso oluma me tell me biala wa wutie na wo hwe me I salute you all. Okay, yanto aso yanko yedi yes me salute you nature say me nene ye fan you David
Nabi, Monsia Lincoln Yanko. So I also for PRO, none of them, minim the way. Only Matras, I emphasize a DB. I DB who said, me Andy, man survival of Pʋŋchɛs in a sofa Canada. Muntio, I'm telling you, it's a true and a fact, and it's emphatic. Man survival of Pʋŋchɛs in a yet Afreh Poku. I sofa Canada. So cause of Canada only actually. You're ready, Bill. Say, Obi Kasa, Ayanya Daji, say what Tini Pakurasem. Let Tini Pakurase. Mr. Monsia Lincoln Person is coming from. Namuntia Andy. No matter why. Remember Poko country before Yaboni Bia. No, they see what me what you be about one thing there. Every year say Obia to me a mistake. It was a mistake. And my whole life a mistake. Like me real figure. A mistake. I got down the winner burn pay. Now what be see time because on open for one time to continue and to burn pay and I prune you also in a see time. To my God up and be see time. And you know a mistake. That was a mistake. And I don't want to go there. I see a gem, a mistake. You'll be a real say, oh, team, wow, we shall be to me a mistake. To do it me a mistake. But men to me and survive for me, Papa, go country job of one chain, you know. I had to bring Canada. I have Afreh Poku. I didn't make us. And you put beyond the comment, Papa, go for one channel. You're in social media, no so. You're in social media, no so. Royalty for me, my dance here. And we are one I could come for me, do what them. We are one could come for me, and me do what them. Muntie. We are Ba, we are Bema, me do what them. Me didn't comfort them, never ready go. A cruma son and no man, any part of humanity. And the Casa Casanitio. Me didn't comfort them. And the problem meeting at them be a son. Now you to blame Kennedy. Muntie. And you didn't put Mamma say, and you pass to Messi, what about the count, Papa, you got him in the movie, didn't attempt. About what I say. About what I'm coming to say. Metiasia. With the sofa Kofu to attempt. A brother of Kofu to have become a Papa country before. Now, so let me want some da. To say so for Kennedy. A send him Kofu to a number, say, to Kofu to a number. The WhatsApp number, or the car Papa Koku before, dinner tem. I Andy, I have friends, I can't be Okay. Number dinner tem. Okay. First time, Maame Ng3g3 Papa Koku before, before that. You didn't put that to me. I don't know where I said, we got to put me in the put that. The first time I got a Papa Koku to a job of one. Let me go to Ng3g3 so for Canada, Afreh Poku to bring me. One of the Ng3g3 number, Mammy said, I got a number, you know, IPT Kumasi office, and I didn't number, Mammy. And with the Ng3g3, where I got to Facebook, I could find a picture that there be to Facebook or Dimatem. I was for Muntio. Was see a friend. Me pacho muntie aha ye maye. Obi antie aha. Enti ukwaku ayi ya friend saying titi blem uma andi kodi Ng3g3 atem na Ng3g3 aso start ebe attack Obofour ene Obofour si Reverend Isaac Owusu bempa ena asuma Kennedy asuma Ng3g3 amo si wo medidi natem but wo Obofour titi blem Kennedy oben wo ona asuma nkofo si yenkodi Ng3g3 atem ama Ng3g3 aso ani abra wa attack kwaku Obofour anopa na awia eti ye dan ena Reverend Isaac Owusu bempa na asuma Ng3g3 so medi watem mesi kwaku Obofour mesi social media aha ya na be use aha videos
Near the abdicate Judy Matra, much say afa papa. Ye be many penny now say papa ni innocent. Me, I come blood, I come 1 drop of blood. Maame Ng3g3. Anything I want to ask you now, I say, he brother also for wife. Say me your brother also for wife wa Ng3g3 magiatum. Me your oba wale for. Na se butimi betena bonten. Abe frame se brother also for wife dia. Ng3g3 magiatum. Se also for no nye nipa fu. Also for no nye nipa tantan. Eti magiatum. Me say, seka me drop of water kuranwa Ng3g3. Me di betwa so. Ede no kure abe go from mem. Ama ewiase nyina hunu say, Reverend Isaac Owusu Bempa eye innocent. Ewa try ye digu ne so. So Kennedy, Afreh Poku Titibremu. One of the agrada number, Mammy said, agrada number, you know, IPT Kumasi office. And I didn't number, Mammy. And the agrada item. Where is agrada? I go Facebook, I go find a picture that there be. I go to Facebook or Dimatem. I was going to you. Was your friend? Your friend. What am I to us? I know for what. Titibrem Kennedy had a friend that catch him say, upon Bobineza, and they appear. Uncle Say Hotel. I pay a lawyer mano. So I'm Papa Country, Jim Trumanson. It is Ano, and I'm so upon Bobineza attended him, and did not tell the candy only the enemy in our tonoso. Titibrem Kennedy Kuroyao was free and Crabbe Kumasi or Pambo Fee or Catcher Pambo say, I do have a patch of one was a son of some. Would you? When shall I come, Mammy? I'm telling you, me now one daji catch it. Now one daji. Now food and binya one daji. I'm telling you, I food and binya one daji. Now I will bring you down. Let you a food to say no, me make you know. Believe me, me to one will be quite a putting the frames and good in at him. As many Palinia was self-sent. What's self-sent? I became sent here. Now the self-sent number send me, no more good dinner at him. A man, Memo, Nipabia, Manutia, Piano, then you wanted to bring Canada Afreh Poku. When I did the Pacono, Mamma said, we'll do above watch him. Now, could dinner tell me. Now, we'll do above watching your day. Would you? Would you want to say we're above watching? What shall I say? We're above watching Canada, catch me. Your mom pay a mobile APC, and then the Pacono or theatre, and my uncle son who say, we are also Dakuya Bida, we are Briata, my APC. I do not win me a pa, and you put me a Papa Kuba for permanent frumachi. So me a new tenor, the most 7, and you can it in 1 7 much and Papa Kuba for and Wapamu. I'm telling you to. Would you? We can't come up, Papa was self for can't come up, hypocrite in your trum. Beyond what I will carry it. Who are Afreh Poku? A Maame Agade, tell my mamma and me by a fight. My minister of family, a Juma Mabay, my bed on the TV show. What Flau Kennedy? Now was semi petal. Now, because I'm going to be at another good dinner to me. No, people say, my son was a catcher and say, Media Minyam in the Pabon, Yamitrioka. My survival, Papa, Papa, country, Obofour, and you wanted to bring Canada. Miss Obofour, day, Kennedy, one gas a one swallow away. One swallow away. So for Beluko, be a solid alco, we are solid. Teachings, you crowd, you do order. And we are so far away. We do have a country job of 40. We get ready. Obofour so for the Dwasena, Obofour Pamu, and now can do a room 70. If you are one year tomorrow, and then one room some, that you will promise for free.
Kennedy. Now we don't do better. Now you are foot to say. Now we pay him. Pʋŋchɛs. Now we pick up one of them. Now we pick up one of them. Now they want to tell me nothing. No, which is what the book. Daddy. We didn't have one Putubia. We didn't have. I didn't have. No crowd to the bomb money. Oh, now they want to tell me nothing. Maybe some Kennedy said, which is what the book. Or some fast one is saying, Papa Pʋŋchɛs. And then you are fool. I know what time you be a shall who tell us what it is. And some four tell of what it be. You are for the dinner. Or some fast one is saying, now to hypocrite. You are so fun, crank it to be a full sale of musica. Who be diaba? Huh? So say ye pa. No, so one dear mamma who say a reasse, Quasianco. And then such an adwin. Kwasianko and a sabi imprediasan. I grab that formation or software grad days who do no office. Crickets are attractive. Wow. Yeah, I'm the information in Abraham. Then you say, no, I'm so you're careful. Oh, second in the Bremy. Kennedy the Brem is a fan command. Yes, here, Kumagada. I said, my map boy information. Yeah. I'll be to make you information against him at any time. Yeah. So, Obofour. Yeah. Say over to me. Bepacho mutie wa ha. Amakrado say. Enkofu eba abonten. Edi Obofour information nyina aba no. Afreh Poku na de manu mani begu abonten. And I have audio subin so ha. Ebere pemu no. Afreh na agro no ya sase muntie me. Afreh na agro no ya sase. Afreh na agro no ya sase. Yese woni kwasia. Ko baabi a. Ana woni woni tifo so no obi ko baabi a ka chen so oni kai. Manini kai. Wodi ya de obi apeso wodi begu abonti bia mo fa megu abonten. Ano ena betimi ama mayi die kuta me so dia expose. Muntie. Mote. Na me sawo obaby voice ya. Oba na confirm say Afreh Poku wa ensama wo beka kire me nyina no. Hwesema na city life. Eka ni nyina afa. Adenti na wo yesa. Adenti na do Obofour information. Because asema na city life eka me wo voice ne wa. Me wo sa voice ne wa. Muntie. Switch out anytime. Yeah. Anytime. Yeah. Machine you. I grab that formation or software grad days who do no office. Crickets are attractive. Wow. Yeah, I'm the information in Abraham. Then you say, no, I'm so you're careful. Oh, Kennedy in the Bremy. Kennedy in the Brem is a fan command. Yes, here, Kumagada. I said, my map boy information. yeah. I'll be to make you information against him at any time. Yeah. So, Obofour. We're getting Yeah. Say over to me, you switch out anytime. Yeah. Anytime. Yeah. Machine you. I grab that formation or software grad days who do no office. Crickets are attractive. Wow. Yeah, I'm the information in Abraham. Then you say, no, I'm so you're careful. Na papa etene dem olumai akokora otene dem olumai akokora otene dem
Olumai akokole bi atene dem. Na odwene ne ho. Na ntoto fefe wa. Obofour wo hye office edi wo bi yire. Na Kennedy add information you go about here. You still come out and blame Reverend Ezeko Usubempa. Now who asked you to do that? Who Obofour what creative mess? What creative a mess? And a Kennedy Afreh Poku to mix no information in my bloggers. And you still come out and blame the innocent man. Who will buy this? Masa, me ya babawa. O ya brantie. O timene menkwa. Fa kamele si wo yile si ala anim. Me ya ababawa. Wa beka me sentokwa. Etimene wo beko. So fru sesa me yo ba. Fa kamele si wo yile si ala anim no me fresi me. O betra oso obi pia babia. Obekasa. What the pressure never cause of Isaac Usubempa? Who born dog? When is shady? What can who are the other to me? Satabru me and Ubina when you're 90 seasons, no. Who can't when your BB do nurses so? Quacuba for Sian so. Na tabru now for so do nurses in Intino. Who your piamano? And then it drew a bones on your pia. Mesima grow na mu mpaboa ahwo suma ma wa henche na frefre ko ba henche na hyew no efra to America bonte so amoni so abiriwu sawa ma wani anso ade amoni na audio so gugu abonte no na ba so obi aba abonte ni e ba le cheche ni emem me the pressure be ko papa no so wo betimi ni papa na te agina hey wallahi talashi can you face Reverend Isaac Usubempa? Maya fa phone yan kache alanchamante se onyai papa na wa chechire ne nsa gu nachi no na wa ma papa ni ntinsi abonten ya papa alankash ya kache papa alankash se onyai apostle Isaac Usubempa na wa chechire ne nsa gu nachi no pese papa ne be kasa no enti papa na yedi no ye nyai papa ne ye nsane ne nsa no ni ye resa kwase bi betimi afesi papa na ogana si Allah idi Allah. Nobody. Kosia kwa. Na wo betimi afresi papa no. Kulankasa na kasane ma. Papa ni bebie ni wa ubetumi. Ene won kraman na so bebie wo ni betimi afresi yen yo. Me se won kraman na do wo begu abonte no. Omupo omonka. By me say. Obi obepie bia. Merisi wo mo asawo. Merisi won kraman no. Na masanya mene wo. Na wo sa na ni agrada e kono odi udi agoro. Me mebo ye mama osuo mu aba. Epie afa wodun so twam epie Obofour. Wo de di Reverend Isaac Usubempa wo agoro. Kwase boy. Odio so enyina gu abonten. You refuse say obeti. Because kwasiafo bi unehuna. Awu kwana wedi twa. Ami a record you. Ah ye di black friend. Ko report ma police say Afreh Poku agrada. Amanka do mo blackmail you. Ko report. Na yanchi wo mo. Kwana ko report. O privacy. They are using to blackmail. It's against the law. Wano chabe u betra wa u kontinti se kotipenyi. No wa iwe ni mushia se bako fuwa kwa. Uhosro hai, abrantia wa dani ya kokora. Kwa siya, can you compare yourself to Reverend Isaac Usubempa? Jai Jimmy no kwa ku. Tintam peneso. Mimpe samfu. Tintam peneso. Agrada formation on software agrada is would do no office. Crickets are attracted. Wow. Yeah, I'm information in Abraham. That is saying, So you're careful. Oh. Kennedy in the Breme. Kennedy in the Breme, some fan command. Yes, yeah, Kumagrada.
Anyway. They say, what they say, I said, my map boy information. Yeah. I'll be to make you information against him at any time. Yeah. Okay. Was say, wa mama nas information aman no ne ho. Aman grado say wa mama nas information aman ne ho oda wona ne to sa. Ama nas betimi use information no anytime. About for information do omo di bi egu abontin o. Uni ma me ka kire o. Agrada Afreh Poku aman grado information omo di agua mama nasi no enye information kitwa o muntie Yes. Yeah. They say obetuma you sweat out anytime. Yeah. Anytime. Yeah. Machine de you agrada information also for agrada is would do no office. Me na ba that's the bell. Crickets are attracted. Wow. Yeah, I'm the information in our bell. Now you say no mama no So you're careful. You say ba say. Oh. That Kennedy na de breme. Kennedy na de breme se me pan kon command. Yes, yeah, come agrada. me patron say phone line no ya bia tum Royal Pals wo hono ma fa phone you know me patron obi fa phone line tum na afei obi bia lo wa asem ka bia wo mla meka ene me bia phone line na tum for 1 hour ene me bia phone line na tum for 1 hour obi opesa ofre I brother my wife I obi ofre brother my wife echo obi kasa blogger my wife wa say echo wo na wudi tunumu what it's a new term wa e wo market e didi bronya oba ya wo say blogger my wife na majeso echo wo na wudi tunumu o say teze term na egu abonten na no ohye so ahụ ka to jina so mame Oh, sir. Wow. e ba cho bunyina so mame I don't choose why I did not check. Oh, okay. okay Obofour soli nyina agugugugu Well, obviously, so yes, Maame Ng3g3 and our team was a wasoja or to be at the man a year. Kennedy Afreh Poku and I just say a year Reverend Obofour. They are 7 AC a call year. Yes, Maame Ng3g3 on chin that. I'll see because we're a year Reverend Obofour chip. Now, so on your Reverend Obofour, sorry, Reverend Owusubempa, on your blogger, then so Obekoso a fight at the Amono. See, no, not a year Reverend Obofour from Maame Ng3g3 say, oh, yeah, my blogger, my wife, I just say, or can't Eddie Ama a year. Reverend Owusubempa na chese Maame Ng3g3 nanso Maame Ng3g3 so asa be reply and say tama na me come on dey na me nya my blogger my wife you ekoyo Obofour dey my blogger my wife na chese kwatutu bi edi amano na enya asem keto obusua hana me do besi Mr. so be me on subscribe to no me aba na one channel like video ina fa kire watwe e comment section na bibia enya kama nyankopon o nsho na onya kese se wo hwe ye Insight GH TV Accra.